već pod nazivom morfogeneza. Helena i ja smo malo pre razgovarali o samoj izložbi i želim da započnemo ovu tribinu predstavljanjem njene biografije. Ona dolazi iz Crne Gore i Helena, ti si završila kako osnovne, tako i master studije slikarstva na fakultetu u Cetinju pri Univerzitetu u Crnoj Gori. I želim da započnem jednim važnim priznanjima, ne da bih te hvalio, već zato što zaista jesu važna, a to je da si dobila priznanje od rektorata Univerziteta u Crnoj Gori i za najboljeg studenta 2023. a 2024. na svom fakultetu si dobila nagradu za najbolju studentkinju likovne umetnosti. Takođe si započela svoje slikarstvo slikanjem gomoljki. To je jedna vrsta insekta za ljude koji ne znaju i ti si imala to neku potrebu da izneseš to iz svoje podsvesti na platno. Hoćeš li nam nešto reći zašto si započela i kako si završila svoj, da kažem, svoj segment slikarstva jednog insekta, bogomoljke? Mogu da kažem da sam ja počela taj ciklus prije otprilike nekih 3-4 godine. 4 je to, s obzirom da ciklus otprilike nastaje nekih 3 godine. Taj stari ciklus je zvao zapravo morfogeneza, metamorfoza. I razlog zašto se zvao metamorfoza upravo, tako da kažem, zbog toga što sam crtala isključivo tog jednog insekta, sad ja ne znam zašto, ali imala sam potrebu da nekako kroz taj oblik, konstantno ponavljajući ga, prikažem nešto novo, prikažem nešto, kako kažem, drugačije. I kako sam prelazila na sve veće i veće formate, mijenjajući polako taj oblik, prestala sam da radim forme i pretvorila sam, kako da kažem, to u neke slike koje jednostavno nemaju simboliku, nego su jednostavno kao neki proces, kao neki samoregulisajući sistem, tj. ja pokušavam da to napravim, sad dobro ću stići, to ne znam, da li se to se pretvoriti posle u jedan doživljaj koji će biti napravljen u prostoru, ili će se zadržati na 2D formatima, to ne znam, ali uglavnom taj trenutni proces ovog rada se zove morfogeneza, to je taj novi ciklus radova koji je nastao otprilike, nastaje i dalje, on je dalje u procesu 3 godine i on je vrlo, kako da kažem, aktuelan. Znači ovo što vidite sad je trenutno što se dešava gore i način razmišljanja i konstantno prebacivanja forme iz jednog plana u drugi, praveći neki sistem koji je totalno odvojen od mene. Ako vi imate nešto kada? Da, hoću samo da kažem da publika ima priliku da vidi radove iza njih, to su 2 velika formata i 4 manjih formata koji su potpuno završeni. Oni imaju kompletiranu formu. Ti koristiš klasične slikarske materijale u svom stvaraštvu. Za sada, da. Za sada, vidjet ćemo šta nosi budućnost i kako će se to iz 2D formata možda preći u neki novi format, u format većeg broja, ako tako mogu da nazove. I sad, znači, mi smo sada okruženi tvojim novim ciklusom radova koji nema ni formu, ni simboliku, ni kraj, jer jednostavno na samom umetniku, odnosno i umetnicima koji to smatraju, i publici je da sebi da neku interpretaciju. Ti ne vodiš interpretaciju svojih dela, odnosno ne interpretiraš ih za publiku. Ne, to totalno ostavljam na publici, jer ja iskreno mislim da ne postoji zapravo niti ja idem sa intencijom da pravim neku simboliku u radovima. To je jednostavno, kako da kažem, neka inspiracija
inspiracija koja se desi u momentu od strane neke forme ili više formi ili čak više dijelova neke forme koja me zanima i onda ja pustim, kako da kažem, da taj materijal koji ja koristim sa nekom dozom moje kontrole napravim taj, kako da kažem, sistem i što ga ja bolje uradim, to on ima, kako da kažem, bolje ostavi bolji utisak na publiku, da ona sama razmišlja zapravo o tome, a ne da ja govorim o tome. Da, hoću da se nadovežem, imao sam priliku da tokom trajanja ove izložbe više puta uđem u galeriju i posmatram tvoja dela i svaki put vidim neki novi oblik, neku novu ličnu interpretaciju, ali već naravno puta nije to. I to je negde suština tvojih radova, ono što sam ja razumeo, da oni nastavljaju svoj život individualno od umetnika. Oni imaju samostalni život koji se samostalno razvija, a posle, po znacima navoda, nekog završetka, tvoje interakcije sa samim platnom. Rekla si da koristiš ulje na platnu, kontuine i grafike, i još... Litografiju isto koristim. Litografiju, da. Volim da radim sa uljanim pastelima, sa suvim pastelima, uljanom, većinom uljane teksture. Uljane teksture. Interesantne su ono o čemu smo ti i ja razgovarali, ove linije. Ti ne stvaraš mehanički ove linije, već želiš da ih dobiješ postupkom, okretanjem slika, okretanjem platna, tokom procesa stvaranja. Možeš da nam kažeš nešto kratko o tome? Mogu da kažem da, upravo tako, znači linije koje nastaju i zapravo je kompletno bazirano na toj kontroli koju ja pokušavam da što manje, znači, koristim, da bi slika bila, kako da kažem, prirodnije. Ako ja treba da završim neki dio slike, ja ga neću završavati mehanički, samo dodavajući neke detalje, ali većinom broj te slike, većina te slike je napravljena prirodno. Znači, ako vi vidite, ona će biti namjerno okrenuta da ona sama da pada, da pravi taj prirodnu sjenku ili prirodnu svjetlost preko te forme, razumijete, odatle te linije tako izgledaju i daju taj osjećaj planova. Kao recimo slike iza tebe, izvini što te prekidam, deluje kao da si ti mehanički, odnosno da si ti naslikala ove linije, a da one nisu tu stvorene, odnosno kapelje boje odnosno... Ima određenu kontrolu, ali ipak dopuštam da materijal uradi svoje, razumijete. I onda ja samo dođem kao neki posrednik i malo finiširam to što je trebalo da se uradi. Kao završim misao, šta je htio materijal uradi, slika. Jasno. Ali, naravno, to dopuštaš samoj slici i samom procesu stvaranja i zato slike nemaju konkretnu formu, kao što si rekla, već imaju samostalni život. Takođe, sam te pitao zašto baš morfogeneza, ali mi smo naziv ove izložbe, mi smo to nekako i objasnili zašto morfogeneza, zato što je to kontinuirano nastajanje i preoblikovanje ovih oblika koje mi vidimo ovde. Tako da one i jesu i nisu završene. Pravo tako između. Nešto mi smo u nekom stanju između. Tako da, hoću da napomenem još i da si ti izlagala na jednoj veoma važnoj izložbi, zajedničkoj izložbi u Udvi i u Tiftu, izvini, samo... Pejan Civic, da, i da si imala samostalnu izložbu u Petrovcu i ovog je druga
vremenski podatak me interesuje. Da li to se prepuštaš nekom svom senzibilitetu kad se osjetiš da treba ili imaš neku disciplinu da li si u nekoj strukturi? Senzibilitet sve određuje, zato što ne mogu mehanički da radim. Znači, ako imam, na primjer, raspored, ja kad sad u sebe guram u taj raspored i da crtam svaki dan, ali to su većinom skice i možda nešto što ću ja u buduće da radim, ali na samoj slici baš moram da imam koncentraciju i energiju da ne pogriješim nešto. Mislim, kako da kažem, mi svi umjetnici treba da živimo sa greškom koju napravimo, ali ja gledam da to bude što manje, jer ako napravim tu grešku, moram da odvojim dug period vremena da se vratim ili da pokušam barem da uradim nešto slično što se desilo prije. Razumijem? Tako da unaletim naravno. Većina lepo, da. A inače crtaš, radiš nešto drugo, znači održavaš kontinuitet? Konstantno radim skice, znači manjih formata i skice u ulju, isto manjih formata. I mada i one također znaju da budu nalet. Znači, dosta slika se zapravo završi ili u par sati ili, ne znam, na primjer skice nastaju, ne znam, možda oko pola sata, 20 minuta, znači nije neki veliki vremenski period. A kad sliku radim, onda obavez da radim, na primjer, ne znam, pola sata, sat najmanje u naletima. I to je to. Znači, ništa prekomjerno pretjeravanje i dodavanje detalja koji nemaju smisla. Onda moram da sačekam, da razmislim o tome, uradim još jednu skicu, vratim se tome. Tako. Da, a inspiracija u smislu, da li uhvatila si se teme bogomolje, pa sad razrađuješ to dalje, da li imaš neke izlete u neke druge teme, da kažeš? To je faktički više nema zapravo nikakve veze sa insektima, nego inspiracija sa većinom dese može biti bilo šta. Može biti neki set predmeta koji je sastavljen na način koji se meni svidio, ja dodam onda svoju, kako da kažem, maštu, imaginaciju, ne znam, da ga dovršim na takav način, pretvorim u skicu i onda posle u sliku. Da, znači to može biti ova sijalica, da. Naša slikarka. Evo, Helena, ja bih te pitala, obzirom da si rekla da se trudiš da ne napraviš grešku, koja bi bila, da kažem, krupnija, a rekla si da radiš u naletu, a opet si pomenula i skice. Da li kada slikaš na platnu, se držiš skice u potpunosti ili pustiš, postaviš i onda u nekom trenutku pustiš tom naletu da izvije? Kako za koju sliku? Nekad skica nema nikakve veze posle sa platnom, jer ja nju postavim i onda posle kako se ispremještaju forme, nemaju logike na slici. I onda ja moram totalno da promenim koncept, i onda bude nešto bolje nego što sam ja uopšte zamislila na skici. A da li onda to rangiraš kao grešku? Ne. Hvala. Da, može to biti neki završetak podsvesnog procesa koji je izašao na svetlo i manifestovao se na tvojoj slici. Da. Nikad ne znam, nema pravila. Pokušavam da napravim pravila u slikanju, međutim, to su neka unutrašnja pravila unutar svakog dijela. Svako tijelo ima neki svoj set pravila koja se otprilike pridržavam da bi se dovelo što bolje do tog sistema koji sam radi. Da. I što je važno, ne kategorizuješ svoje slike. Ono što sam ja pitao samo Helenu, jer sam bio na jednoj izložbi fantastike i skoro u Beogradu je bio bijenale fantastike, da li ti svrstavaš svoje slike u fantastiku i Helena je rekla da ona to ne čini, zato što jednostavno ne voliš tu kategorizaciju, nego ostavljaš potpuno slobodu što se tiče interpretacije samog dela. Upravo tako, jer ja sama nisam do kraja sigurna da li je to apstraktna figuracija, da li je nadrealizam, da ne bih rekla, zato što ne postoji nikakva simbolika u slikama. Većinom publika to pređe. Tako da, ne. I za kraj bih te pitao za planove izlaska iz 2D u neki veći broj dimenzija. Kako bi to, imat ćemo možda još jedan
kako se osobe okreću od toga da se to konstantno mijenja, kao što se mijenja u slici. I sad, kako bih ja to uradila, ne znam, ali to je početni koncept. Vreme će pokazati i sam rad, kako će se to završiti rad. Ja sam samo želela da se zahvalim kolegu pravoslavnom inspiracijama, pogotovo u tim godinama mladosti i jako dobro radiš, tehnike su ti odlične, znači baš zadivno sam. Hvala ti što si mi priuštila ovo. Hvala vam svima što vam se dopalo, što ste imali vremena i želje i volje da pogledate izložbu i drago mi da vam se dopalo. Mogu ti reći da slike privlače poglede sa ulice